Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Delimitation Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ka Bakhmi ban penbait renti yaki constituency hapa upur usam jongka council menta ka lapan por biang naga executive committee naga benta banyo IT yaka kaiport. Habaya keren bat u deputy chief executive member uba penshngans im ka Delimitation Committee hadin bakimla ban le lani pendep hakapor kidkhot ka committee gila ai da jingtho ban panpor ban pendep yaka kaiport. Agabay pat ka report na ka Delimitation Committee nga try kuman seperti mau yapi ba hadin bagi melak ban pendep ika kam hakapor ka piang kila tho syangi ka isi bagi orang bagi don kami kapor biang sakendiat ika takaju ngila pha sya ka state government nga bikin mau ba buat na kaliang state government dekat gubernur kila extend san dibunai na kam tajungi kenapa puan dibunai gen submit no ya ka report jom ka Delimitation Committee ya ngilalong endorse patki very soon ngan try gen sa submit no ya ka report kindala submit ik report na Delimitation Committee ngin sya syong ka ST committee ban discuss ya ka report ban hadin baka ST committee kala menjur ngin sara hapo ka house ban ya ka reconstitution rules kaba jungki constituencies nang ta ngin sapha sya gubernur lembaga state government ban yo ya ka approve then in yo ban go ahead ya ka election ngin persyangkat bala ban pendep employ ngila khampa ngila ong ya ka Delimitation Committee bahkan president ka bala nang bangin yo ban discuss no haka executive committee ban yo ban pass house kibil ki bang nang sakut teng minut ban ong ka doteli tendai ki bubun ki bill kumba shipo we teli ai tendai ki don ulai satu li ki badon ha gubernur ki basatang ban up ya ka asen jung gubernur tendai ki don ki bagi ka law department kadang ban pe benia ka DC kadang pe benia kita ni ban phai sengiru ki bangin ha ban pe biang mangi lese ki bang ila ban recall no bangin reintroduce biang da kawi ko bill ko batmai umar lese la bun ki major correction Henry Islam pakai government kalau very serius nak bentang bagi trilang rekat-rekat pakai council. Tapi kabil ke basakut mentai ke jungi kelong bil jong ilaka baper tapi kum kan nobozo ko away nang ta gidon kabil jong ka hima khairim kabil jong ka hima soyong nang ta ka fishery amendment bill jungi nang ta ka ilaka amendment bill bon ki bil ki bangin nang sakut